akong mga binati og minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Matalom ug welcome sa Eco Rest House. Okay guys, manitong buhaton. Magtanom tag pinya para puhon natay mapupo. Bisa ginagmay at least di masayang atong oras guys. Mao ni proseso unsaon procedure unsaon pagtanom og pinya diri sa lungsod sa Matalom. Ang primero natong buhaton guys, itong kanon magbuho ta. Ay guys, nya inighuman og buho kuan dayon itong tisok na guys. Sunod inighumag buho ato na pong itanom diri guys na mao ni nya inikahuman og tanom atong ikuan ang gihang yuta para di siya maibot guys. Okay, ikahuman atong tamakan para di siya makuan aron malig-on siya guys. Okay, welcome to my channel. Happy Sunday, July 25, 2021. Atong ipadayon ang pagpaningkamot alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, puhon ako da nga hangyo kaninyo matalumnon nga nanginahanglan ko sa inyong suporta aron ma-realize ang akong pangandoy o panglawtaw diri sa lungsod sa Matalom ug makatabang sa administrasyon alang sa kayuhan sa tanan. Okay, good luck and happy Sunday to all Matalomnon.